Ibintu byakomeye cyane, amakuru tugira haremeza neza ko umuhanda mugari uturuka mu mujyi wa Bukavu werekeza za Uvira hamaze kubera ibitendo bikomeye cyane, hamaze kubera ibitangaza. Na makuru agaragaza neza ko imirambo myinshi cyane yandagaye muri uyu muhanda. Ni imirambo y'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi batunguwe ku buryo bukomeye cyane n'igisoda cya M23. Ni nyuma yo kuma M23 yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kuva mu bice bitandukanye Sange, Ruvunge, Kabunambo n'ibindi bice byo mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ndetse bikaza kugaragara neza ko M23 yamaze gushyirwaho igitutu gikomeye cyane, ikaza kwisanga yamaze kurekura ibi bice kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro. Amakuru kandi nabanza kukubwira nuko impamvu M23 yavuye muri ibi bice nuko ari ibice yafashe mu gihe ibiganiro bya Washington byari birimbanyije, ndetse ni nayo mpamvu yasabwe kuba irekuye ibi bice yafashe mu gihe ibiganiro by'amahoro byari birimo bisinywa byo kuba yarekura n'umujyi wa Uvira. Ibi byose rero nibyo bigiye gutoma M23 ibivuye muri ibi bice nk'uko byanatangiye, ariko ndakubwira ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kwibwira ko M23 yamaze kugenda ndetse yamaze gutorongera yerekeje mu mujyi wa za Bukavu hiryo, ndetse no mu bice bya za Kamanyora ntabwo byabagendekeye neza. Mu kuza n'ibimodoka bigera kuri bitatu bivugwa neza ko byari kuri patrouille birimo abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi. M23 irabisandaje ndetse bikubisa amakompora akomeye cyane. Bivugwa neza ko abasirikare hafi ya bose abatacitse amaguru bacitse amaboko, ndetse abenshi bapfuye, inkomere ni nyinshi cyane. Ni umugambi M23 yacuze mu gihe yari imaze kuva muri bice, ariko ikaza kugenda ikurikirwa n'ibi bimodoka byasaga naho biri muri control ndetse na patrouille by'igisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare ba M23 ntibarashira muri ibi bice nk'uko bigenda bigaragara, ariko kandi bafite ibindi birindiro bikomakomeye mu nkengero z'ibi bice basohotsemo, ibyanatumye iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyarenze umurongo nk'uko nabivuga, kikaza kwisanga cyageze muri danger zone. M23 irabacupije neza, biragaragara neza ko amakuru yasohotse yerekana neza ko ari abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugwa muri iyi ambushi, niko twayita. Zari imodoka zishoreranye z'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse harimo n'ingabo z'abarundi muri ibi modoka by'amakamyo, ndetse aho basaga naho bari kugenda bishimye cyane bareba ibi bice, ndetse byari byamaze kugenda bisa naho byarekuwe byose n'ingabo za M23, ariko ibibabayeho babaye nk'abakubiswe n'inkuba. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko hananiwe kuza kuhakura iyi mirambo ndetse n'inkomere, bitewe n'uko ubutabazi bw'izi ngabo busa naho buri kure, ndetse nta watinyuka kongera gukandagira muri ibi bice. Babonye neza ko ibyo batekerezaga atari ko bimeze, kuko ibice batekerezaga neza ko M23 yamaze kurekura tutaroma burundu yabivuyemo, basanze harimo imitego ikomeye cyane, ndetse n'ingabo za M23 zikiri hafi aho, ndetse n'ibi bice bisa naho bigikontororwa mu buryo burindire gite. Ubundi iki gisirikare cya leta ya Kongo cyafashe umwanzuro wo kuza muri ibi bice kugira ngo bagende bareba aho M23 yagiye iva, ndetse bamenye uko baza kugenda bahashyira ibirindiro bikomeye cyane. Ariko kugeza kuri ubu ngubu barahamagara abarokotse ngo baze gutabarwa, baze gukura izi mayiti mu muhanda ndetse n'izi nkomere, maze umuhanda ukomeze kuba nyabagendwa, ariko byagoranye. Habuze abaza kubafasha ndetse no kubatabara, kuko bavuga neza ko iyi mihanda kuyigerereza bisa naho bigoye, kuko bashobora kuzanaho bakaza guhura n'uruva gusenya. Ubu tuvugana imirambo y'izi ngabo iracyari mu muhanda uturuka Uvira werekeza mu bice bya Bukavu nk'uko bigaragara, ari naho M23 yamaze gukorera iki gitendo ku buryo budasubirwaho. Induru zirimo ziravuga, telefone n'ibyombo biracicikana hakurya za Uvira ndetse na Bujumbura. Ikinshasa reka sinakubwira, biravugwa neza ko M23 irari isomo rikomeye cyane hayi iki gisirikare, ndetse ridasubirwaho mu buryo bugaragarira buri wese. Ni inkuru igaragaza neza ko M23 kuva muri ibi bice bisa naho yabivuyemo ariko itishimye, ariko nta kindi cyari gukorwa kugira ngo ibijyanye n'amasezerano y'amahoro yubahirizwe. Ndakwibutsa neza ko M23 yafashe ibi bice mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari irimo irasinya amasezerano na M23 i Washington ndetse na leta ya Tshisekedi. Aba bivugwa neza ko impamvu basabwe kuva muri bice nuko babifashe mu gihe amasezerano asaba guhagarika imirwano yarari kuba, bisa nkaho rero ari byo byagiye bibagiraho ingaruka zikomeye cyane, ndetse nabyo byatumye bava mu mujyi wa Uvira. Kugeza kuri ubu rero igisirikare cya AFC M23 komeje kugenda gisa naho kiva
ziva muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse bya Sange ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Aho hose hakomeje kugenda hagaragara abawazarendo benshi ariko basa naho bafite ubwoba badashobora kurenga ibice ngo baze kurengera bagere nko muri iyi mihanda migari yerekeza mu mujyi wa za Uvira wenda kugera za Kamanyura ndetse n'ibindi bice, kuko bisa nkaho M23 iki afite ibirindiro ndetse n'abasirikare bayo bari muri ibi bice. Ni inkuru zikomeje gusobanura neza kuba agahinda ari kose mu ngabo za leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB, aba bose babaye nk'abakubitwa n'inkuba nyuma yuko aya makamyo yose arenga 3 yararimo abasirikare yakubiswa amakompura ndetse abegereye cyane, ibyatumye bahita bapfa ari benshi cyane, n'ubu imirambo n'inkomere, abacitse imitwe n'amaguru, abacitse amaboko, aba bose baracyarambariye mu muhanda M23 kandi yahise ibaka intwaro bivugwa neza ko bari bitwaje. Ibi rero biragaragara neza ko M23 nubwo isa naho yamaze gukora withdraw, izi ngabo zagerageje kwa advancinga zikurikira zahuye n'uruva gusenya. Ni ibintu bikomeye cyane M23 noneho yanze kuba yasubira inyuma totaluma. Izi ntare za Sarambwe benshi baremeza neza ko zamaze kurakara ndetse zariye karungu, ni nyuma yuko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugera mu bice bimwe na bimwe intare za Sarambwe zagiye zirekura. Ubwo turavuga ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo, Sange, Ruvunge ndetse n'ibice bitandukanye Kabunambo, ibice bitandukanye bya Mutarure ndetse n'ahandi. Aho hose M23 yamaze kugaruka ndetse biravugwa neza ko igaruka imbaraga zidasanzwe. N'amakuru agezweho agaragaza neza ko M23 yamaze kongera kwisuganya ndetse yamaze gutegura igitero gikomeye cyane gishobora guhita gikomeza no mu mujyi wa Uvira, nuko ngo kiba kikaba nyuma yuko isabwe kuva muri ibi bice by'umujyi wa Uvira, nyuma ikaba yongeye gusabwa kuva muri izi nkengero za Uvira. Benshi babonye abasirikare b'igisirikare cya M23 bafata ibikoresho byabo bagasubira inyuma, ndetse aho benshi cyane bakomeje kwibaza kuri iyi scenario kuri ubu ngubu intare za Sarambwe mu kwisuganya ndetse no kongera kwiyegeranya. Amakuru agaragaza neza ko zatangiye kongera kumanuka ndetse n'imbaraga z'umurengera n'ibitero, dore ko n'ibice bimwe zari zamaze kuvamo byari bitaragarukamo izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'ayo wazarendo, kuko zifite ubwoba yuko M23 ishobora kuba itashizemo. N'amakuru agaragaza neza ko M23 yamaze kwisuganya ndetse na General Sultan Makenga bivuga neza ko yageze muri ibi bice nk'uko byagiye bigarukwaho. Amakuru akemeza neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari babujije abasirikare babo kuba bahitira kwirukankira muri ibi bice kuko batizeye M23, kandi koko birabaye. M23 benshi bati noneho n'indi yihagarika ko yarenze ku cyitwa umurongo yari yamaze gushyirirwaho. Benshi bamaze kugaragaza neza ko intare za Sarambwe zasanze nta ushobora kuzitegeka ku burenganzira bwazo, bati nta ugomba kutumenyera uko tugomba kubaho ngo tugenere uko tugomba kubaho kandi atadutunze. Benshi bemeza neza ko rero mpamvu M23 yafashe umwanzuro wo kwiregurupa ndetse igahita yongera kwikusanya ku buryo bukomeye cyane. N'imbaraga zidasanzwe bivuga neza ko M23 yagarutse mu bice yari yamaze kugenda yamburwa, ndetse nta nubwo ari ukubyamburwa kuko yari yabirekuye ku bushake. Bikanavugwa neza ko hagiye gukomerezaho n'umujyi wa Uvira, bimeze nk'aho ari ikintu gitunguranye cyane mu gihe ingabo za leta ya Kongo, Abarundi, Wazarendo ndetse n'abandi bafatikanya bari bamaze kwishimira ko M23 yavuye muri bice yageze kure, ndetse mu mujyi wa Uvira basa naho bari bamaze kuregeza bimwe mu birindiro, bamaze kugenda bagabanyamo ibikoresho. Kuri ubu ngubu ntabwo biri buze kubahira kuko intare za Sarambwe zagarutse n'amasasu menshi cyane ari kumvikana mu bice bya Ruvungi, ibice bya Sange, ibice bitandukanye. M23 bisa nkaho yari yatangiye kurekura, byongeye kugaragaramo aba basirikare ndetse bihuta cyane mu modoka z'intambara ndetse n'abandi bagenda n'amaguru. Ibisa nkaho n'umujyi wa Uvira bashobora kuza kuwinjiramo. Benshi baravuga neza ko n'ingabo ziri mu mujyi wa Uvira yaba iza leta ya Kongo ndetse n'abazifasha bari tayari, ariko bari birinze kuba bakandagira mu bice M23 yari yamaze kurekura nyuma yuko abazarendo hari ibice binjiyemo bibabera bibi cyane, ndetse biza gutakarizwamo n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu M23 noneho ngo imanukanye imbaraga zidasanzwe, biravugwa neza ko ishobora no guhita ikomeza mu mujyi wa Uvira, maze leta zunze ubumwe za Amerika yafashe umwanzuro wo guhana ndetse ikaza gukora icyo yifuza ngo
kuko n'ubundi ntabwo ari bo babagenera uko babaho. Tshisekedi yongeye gutabaza ahamagara Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga neza ko bakoze trike isa naho ari ukubahenda ubwenge batigeze bava muri ibice bamaze kugenda bagaruka, igisa naho cyahangayikishije perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'u Burundi bari bamaze kwizera neza ko intare za Sarambwe zavuye kwizima. Amakuru agaragaza neza ko mama 23 yafashe uyu mwanzuro ukomeye cyane nyuma yuko ubutasi bwayo bwamaze kwibwira amakuru yemeza neza ko ikimara kuhava hahise hategurwa ibitero bikomeye cyane ngo byo kujya gutsembatsemba abanyamurenge ndetse n'abandi baherereye mwa biriya bice. Bivuga neza ko byapangiwe kugirwa iyi barracks ya gisirikare ndetse hazajya hakorerwa imyitozo, hakagirwa ku training wing ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare. Mama 23 yanze kubyihanganira ihitigaruka inyuma ndetse biravugwa neza ko n'izinga bishobora kuzitumurura muri uyu mujyi wa Uvira, ibiri gutuma Tshisekedi ndetse na Neva bahamagara ubutitsa kubo bari basezeranyijwe nabo kugira ngo izi ngabo zize gushyirwaho igitutu n'amahanga ndetse n'imiryango imwe n'imwe. Nubwo bigaragara neza ko ari ibihugu bishyigikiye mama 23 ko yaguma muri ibi bice ndetse ariko bamwe bakaba bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igomeje kuba intambamyi ndetse yitambika ibikorwa bya mama 23 muri ibi bice. Inkuru zitugeraho ziragaragaza neza ko urugamba sasa rusa naho rugiye rwatangira kuko mama 23 yariye Karungu ndetse ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kugaruka inyuma nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Makuru atugeraho komeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya AFC mama 23 nyuma yo kugaragara neza ko cyamaze kugenda gikura abasirikare mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo neza inkengero z'umujyi wa Uvira. Ubwo harimo ibice bya Sange, ibice bya Ruvunge, Kabunambo, ibice birimo nka Remera ndetse n'ahandi hatandukanye. Mama 23 ibingibi kaza kubikora ikava nk'uko benshi cyane bavuga neza ko yakuwe n'igitutu gikomeye cyane. Namakuru avuga neza ko abasirikare ba mama 23 bari basigaye inyuma baza kureka Wazalendo ndetse n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC baza bishima baserebura nk'uko byagaragaye mu mashusho ubwo bavuzaga amafirimbi bisa nkaho bari gukora karasisi ko kongera kwigarurira ibi bice batarwanye nyuma yuko ba 23 bikuyemo. Abasirikare ba mama 23 bari bamaze gusigara muri ibi bice bakoze igitendo karahabutaka. Ni inkuru zivuga neza ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi ababayobora nyuma yo kumenya ko mama 23 yamaze kuva muri ibi bice boherejemo aba basirikare bato ndetse bagaragaraga bishimye cyane kuko bongeye kuba basubira muri ibi bice. Ariko icyabaye ni nkaho aba basirikare bashutswe ku buryo bukomeye cyane na mama 23 kuko yabaretse bagaserebura icyo bakita nk'intsinzi nyuma yuko mama 23 iharekuye ku gitutu. Bivugwa neza ko ari icy'amahanga ndetse nanone biza kurangira hari abasirikare bakomeye cyane bo mu nzego za FARDC ndetse na FDNB baje kugera kuri itere ngo barebe uko bimeze. Aba rero nibo mama 23 bivugwa neza ko yahise irasa neza bivugwa neza ko arashemwo abarenga batandatu nibura. Bivugwa neza ko bafite amapeti y'abasenior officers mu gutungurana gukomeye cyane dore ko bari bamaze kuvuga neza ko mama 23 ibi bice yamaze kubivamo ikabisiga burundu. Ni inkuru yatunguranye ndetse yamaze kwerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cya mama 23 nubwo bagiye ariko abari basigaye basa naho bategereje ikintu gikomeye cyane nk'iki ngiki bigiye gutuma izi Wazalendo ndetse n'abasirikare ba leta ya Kongo bahaguma ariko bikandagira. Amakuru aremeza neza ko kurasana gukomeye cyane mama 23 mu ngabo yari ifite ziri hafi aha zamashije kurasana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Nakubwiye neza ko ibice mama 23 iri kuva muri ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo guhera za Kabunambo, Sange, Ruvungi ndetse n'ibice nka Remera ndetse n'ahandi aha hose. Mama 23 mu gufata umwanzuro wo kuhava ariko yabonye itakoze igitendo gikomeye cyane dore ko binavugwa neza ko hari ibice byinshi ikirimo mu buryo bw'ibanga nubwo Wazalendo zagaragaye zigerageza guserebura mu bice bimwe na bimwe. Ubu tuvugana ni inkuru yemeza neza ko abasirikare bagera kuri 6 bafite amapeti yo hejuru mu gisirikare cya Kongo n'abarundi bamaze kuraswa nyuma yuko biraye bakaza
muri ibi bice bisanzuye nkaho nta cyabaye. Kumbi M23 ntirashiramo. Ni agahinda gakomeye cyane nk'uko biri kugenda bigaragazwa ndetse binatangazwa, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zatunguwe ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko bari bazi ko bagiye kuhafata, nk'uko bavuye mu mujyi wa Uvira bakaza kuwirundamo, nabwo niko bari babigenje. Intare za Sarambwe rero zabatunguye ku buryo bukomeye cyane, zisiga zimaze kubica, ndetse bivuga neza ko izi ngabo za M23 zitagiye kure ndetse zikiri muri ibi bice, nubwo abaturage bo batifuza kongera kubona Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo aricyo gifite ibi bice M23 yamaze kugenda irekura. Ikomeje kugorana rero ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namakuru avuga neza ko M23 ikomeje kugenda igerageza gukora ibitendo bikomeye cyane nk'uko amakuru abigaragaza, ariko iki gisirikare cya leta ya Kongo nacyo gikomeje kugenda kigerageza kwa advance kugira ngo gishyire ibirindiro aho M23 yavuye. Nyuma y'uko abayobozi b'iki gisirikare bamaze gupfa, bisa nkaho bari kugenda bikandagira nk'uko amakuru abigaragaza, ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi M23 itigeze ijya kure. Biravugwa neza ko umuhanda uturuka Bukavu werekeza mu bice bitandukanye by'umwihariko za Uvira wamaze gushyirwaho amabariyeri akomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu rwego rwo kwirinda ko bakomeje kwikanga abasirikare ba M23 bashobora kwinjira ngo bigize abaturage. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza ubwoba n'ikikanga izi ngabo zifite, kuko M23 yagaragaje neza ko hari ibice yavuyemo, ariko bamwe baravuga neza ko itarashama, ari no mpamvu yamaze gutanga isomo kuri aba basirikare nk'uko biri kugenda abigaragazwa. Ni inkuru zikomeje kuvugwa ndetse zisobanura byinshi cyane ko abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo bari gukora bisa naho ari ukwishora ahantu hasa naho hagiteze n'imitego ikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragara. Bivugwa neza ko hari imodoka zigera kuri 2 z'igisirikare cya leta ya Kongo zamaze gutwikwa n'amagrenade yasizwe atezwe na M23 muri iki gice neza cyegereye Plene hafi na Kabunambo. Ibi rero birakomeza kugenda bituma izi ngabo za leta ya Kongo zigira urwikekwe ndetse no kwikandagira gukomeye cyane. Bamwe baribaza ati M23 ko yavuye muri ibice byose bigera kuri 6 hafi 7 kandi binini iraza kwerekeza he? M23 ubu tuvugana ifite izindi defense zikomeye cyane n'ubundi mu bice yari isanzwe ifite, aho bisa nkaho iri kurebera nanone hasi. Izi ngabo zamaze kugenda ziserebura intsinzi zitakoreye, ndetse nyuma y'uko nyine umwanzuro wo gukura ingabo muri ibi bice ufashwe, abarundi n'ingabo za Wazalendo bo bari kubyina intsinzi wagira ngo babashije kubohoza ibi bice. Ni mu gihe benshi bavuga neza ko M23 n'ubundi kurekura ibice biri strategique yabyanze, ndetse igomeza kugenda igaragara mu bice bikikije hano ndetse no mu misozi imwe n'imwe, ari nayo mpamvu ikomeje kugenda ikora ibitero bisa naho ari ibitunguranye ku gisirikare cya Kongo n'abarundi bamaze kwisanga muri ibi bice yamaze kurekura. Ni inkuru yemeza neza ko ahise M23 nyuma yo kureba ibyo iri gusabwa ndetse yamaze gushyirwaho igituti, ikaba yamaze gukura ingabo mu duce dutandukanye. Hari ibice bivugwa neza ko leta z'ubumwe za Amerika nanone yasabye uyu mutwe wa M23 gukuramo ingabo maze ukaba winangiye. Generali Sultani Makenga, umugaba mukuru w'izi ngabo, yabujije izi ngabo ndetse azibwira gushinga ibirindiro bikomeye cyane mu bice bya Butarure, Ruvunge ndetse no mu bice nka Remera na Bwegera. Ahangaha rero bikavugwa neza ko M23 yanze kuhava neza ariho yafungiye, mu gihe ibice nka Sange na Kabunambo ndetse n'igice cya Plene d'Ruzizi cyamaze kwigarurirwa na Wazalendo zitarwanye nyuma yo ko M23 ihavuye. Amakuru aremeza neza ko uyu mutwe wa M23 wamaze kuba ufunga ndetse ukaza gushinga defense zikomeye cyane muri bice bya Remera, Butarure na Bwegera, ndetse bikavugwa neza ko leta z'ubumwe za Amerika yakomeje kugenda ibabwira ko nabo bagomba kuhava, ariko amakuru akemeza neza ko M23 yafashe umwanzuro wo kutarenga, kuko bisa nkaho iri gushyirwaho igitutu gikomeye cyane, kandi bisa naho bishobora kuza kuyishyira muri riske zikomeye nyuma yo gutakaza umujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zawo. M23 ikomeje gusabwa kujya kure cyane, ndetse ibigaragara nkaho ishobora kuba yamaze kugenda
kugenda igambanirwa. N'amakuru yemeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho yamaze gucibwa amazi ku buryo bukomeye cyane na M23, aho bisa nkaho aba basirikare b'iki gisirikare cya M23 bamaze kwinangira ndetse basa n'abavuga neza ko iyi ntambara ntacyo baba bararuhiye mu gihe ibice byose bameneye amaraso ndetse kugira ngo bagire ubwigenge n'uburenganzira ku butaka bwabo byaba byongeye gusubizwa izi ngabo za Leta ya Kongo n'abazifasha barimo Wazalendo ndetse n'Abarundi. Ibi rero bikagaragaza neza ko M23 itifuza gutakaza ibice byose nk'uko babyifuza. N'amakuru agaragaza neza ko mu by'ukuri hari ibice M23 yamaze kurekura ndetse byagaragaye M23 abasirikare bayo bagenda babivamo gake gake nk'uko byagaragaye, ariko bisa naho batishimye. Ariko nubwo batari bishimye, bisa nkaho abaturage bo bagaragaje agahinda gakomeye cyane nyuma y'uko bagiye kongera kubana n'izi ngabo za Leta ya Kongo batishimira umunsi ku munsi, ndetse na Wazalendo zibasahura ndetse zibajujubya. Amakuru akavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kwibaza icyo gukora nyuma y'uko yari yamaze kwizeza Tshisekedi ko utu duce twose tuza kuba furi tugasubiramo ingabo za Leta, nyamara kugeza kuri ubu M23 ikaba yamaze kuba yakarariye ndetse yariye karungu ivuga neza ko itongera kurekura akandi gace kabone nubwo byagenda gute. Ibi rero biragaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane by'uko M23 yamaze gushinga ibirindiro. M23 kandi mu bice yavuyemo yari isanzwe ifitemo ingabo, nta bikoresho byayo yahasize, yafashe umwanya bagenda gake gake ndetse bamwe bakoresha na transport imizigo iremereye cyane yatwaye mu mamodoka agiye atandukanye, ndetse n'abasirikare bamwe na bamwe uretse abageragezaga kugenda gake gake nk'abari kuri patrouille, biza kurangira nyine hari ibice bisubiyemo ingabo za Wazalendo nk'uko byagaragaye zivuza amafirimbi zirukanka muri uyu muhanda, ndetse aho byagaragaye kandi ko zasaga naho zihanyotewe gusahura ndetse no gukora ibindi byaha bitandukanye muri ibi bice. Ni agahinda gakomeye cyane ku baturage bari basanzwe batuye Sange ndetse no muri Purene n'ibindi bice bitandukanye. M23 isa naho yanze kurekura abahatuye, bafite ubwoba bavuga neza ko hashobora kubera imirwano cyangwa se bikaza kurangira iharekuye. M23 yongeye kugaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagomba kuvuga ngo bahite bakora nk'umwana. Ubu yamaze gufunga ndetse yakoze ibirindiro aho bivugwa neza ko ishobora guhangana n'uwari wese ugerageza kuza kuyimura muri ibi bice. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zigaragaza neza ko ubu tuvugana ibintu bitoroshye. Nubwo bimeze bityo, ariko hakomeje kugenda havugwa na none ikimeze nkaho ari ukutumvikana gukomeye cyane hagati ya Donald J. Trump ndetse n'igisirikare cya AFC M23 nyine. Ariko kandi bivugwa neza ko amakuru ari gusohoka yemeza neza ko umujyi wa Uvira kugeza kuri ubu ngubu hari abatemerewe kuwinjiramo. Nanone kandi inkuru dusoma nonaha itugeraho tumaze guhabwa n'abaherereye kwa buriya butaka iravuga neza ko umujyi wa Bukavu utemerewe kongera kuvamo muvoma ziza mu bice bitandukanye bikontororwa n'igisirikare cya Leta ya Kongo. N'amategeko n'amabariyeri byamaze gushyirwaho, ibyo benshi bavuga neza ko bishobora kuza gukandamiza ndetse bikanabangamira abaturage urujya n'uruza. Ibi kandi birakorwa n'igisirikare cya Leta kivuga neza ko hari abaturage baza bigize abaturage ngo kandi ari abasirikare ba AFC M23. Ubu biragoye kuba waturuka mu bice bya Uvira ndetse ube wakerekeza mu bice bisanzwe bikontororwa na M23 by'umwihariko nka hano za Bukavu. Ibi byo birashoboka, ariko kandi ntabwo hashobora kuba hari umuturage wemerewe kongera guturuka mu bice bya Bukavu ngo yerekeze muri ibice M23 yamaze kuvamo. Ngo ni skandale ikomeye cyane, yamaze gushyirwa amabariyeri ndetse n'uburinzi bukomeye n'iki gisirikare cya Leta ya Kongo. Ibyo benshi bavuga neza ko ari ibi abaturage bataba bifuza byongeye kuba kuri ubutaka nyuma y'uko M23 yarekuye amabariyeri ndetse no kuvangura byongeye kugaragara ku buryo bukomeye cyane, aho abaturage bamaze kongera kubuza uburenganzira bwabo. Ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabikoze isa naho ititaye ku ngaruka biza kugiraho abaturage, uretse kureba ingaruka z'inyungu nziza bafite mu gukorana na Tshisekedi nk'uko biri kugenda abigarukwaho. Abaturage benshi cyane bongeye kugaragara bahunga basa n'abakurikira M23, bisa naho abenshi batifuza kubana no guturana n'izi ngabo za Leta ya Kongo ndetse na Wazalendo umunsi ku munsi, bitewe n'uko bamaze kubona amanyanga n'ibikorwa byabo bya buri munsi.
Ni inkuru zigezweho nonaha zikomeye cyane zemeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na M23 bari kurebana y'ingwe nyuma y'uko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Donald J. Trump cyongeye gushyira igitutu kuri AFC M23 ndetse bayitegeka kuva igitaraganya mu bice bigera kuri 7 n'ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo bikikije umujyi wa Uvira, by'umwihariko guturuka muri Plaine de Ruzizi, Ruvunge, Sange, Kabunambo ndetse Mibirizi ndetse n'utundi duce dutandukanye. Ibi ni ibice M23 yamaze kugenda ikuramo abasirikare gake gake ndetse ibice bimwe hamaze no kugiramo za wazarendo nk'uko byagiye bigaragara. Ibi kandi byabaje abaturage bavuga neza ko batishimiye ibi byemezo M23 yafashe, ariko kandi benshi bakavuga neza ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kugenda iyishyiraho igitutu. Ku murongo wa telefone amakuru arabyemeza neza ko General Sultan Makenga yavuganye na Donald J. Trump, habaho guterana amagambo ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko M23 yashyizweho iki gitutu, ndetse aho Donald Trump yabwiwe amagambo akomeye cyane ayabwirwa na General Sultan Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23. N'amakuru avuga neza ko M23 binyujije muri General Sultan Makenga yavuganye umwanya utari mutoya n'uyu mugabo utetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi wanamaze gushyiraho iri tegeko. M23 yanamaze gukura abasoda cyangwa abasirikare bayo muri ibi bice. Yavuga ko uyu mugabo utegetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiwe amagambo arimo kumumenyesha neza ko ibyo yafashe mu ibyemezo ndetse n'igitutu cy'ingabo n'ibindi byemezo bikomeye cyane byafatiwe AFC M23 muri ibi bice bisa nkaho bitarimo ubushishozi. General Sultan Makenga yagize ati ntabwo ari ugusa naho mpangana n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ndagira ngo nkumenyeshe neza ko ibi ari ibintu bitari bikwiye, n'imyanzuro idafite na kimwe ishingiyeho bitewe nuko abasirikare bacu ibice barimo birimo amahoro, kandi ubu ngubu ibice twamaze kuvamo ni imiborogo y'abaturage wazarendo zirabica zirabambura, namwe mwakomeje kugenda mubibona. Uyu mugabo kandi utegetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kubwirwa amagambo aremereye cyane ndetse ayabwirwa na General Sultan Makenga, wamwibukije neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itakurikirana cyangwa se itita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu, aho bigeze aha kugeza ubwo bari gusaba abaturage bo ku butaka bwa Kongo ngo babuveho maze berekeze mu mashyamba, mu gihe ubu butaka bwabo bukomeje kugenda bugirirwamo inyungu n'abanyamahanga ndetse barimo n'abazanywe na Tshisekedi ngo baze kurwanya abene gihugu. Ibi kandi bivugwa neza ko byakomeje kugenda biganirwaho. Donald Trump avuga neza ko ibiganiro by'amahoro byagiye byangizwa ndetse bikangizwa ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa FARDC ubwo ni ingabo za Tshisekedi ndetse na AFC M23, ngo by'umwihariko ibiganiro by'amahoro, ibiganiro bya Washington. Ibi kandi M23 binyuze muri General Sultan Makenga yabwiye Donald Trump ko ibi ngibi byo kwangiza ibiganiro niba byarabaye ku mpande zombi, ni gute basaba M23 kuva mu bice maze igisirikare cya Leta ya Kongo na wazarendo akaba ari byo bijyamo, kandi wumva impande zose zarakomeje kugenda zangiza amasezerano ya Washington. Ahangaha benshi bavuga neza ko Donald Trump atabonye icyo asubiza kiri diregite, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Impamvu M23 yafatiwe ibimeze nk'aho ari ibihano ikaza gutegekwa kuva muri ibi bice, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabikoze ariyo yivugira neza ko amasezerano ya Washington atigeze yumvikanwaho ngo yubahirizwe 100%, kandi impande zose zayangije. Ibi rero biragenda bigira ingaruka zikomeye cyane mu bice abaturage baherereyemo nk'uko bitangazwa. Ubu tuvugana benshi basa naho bamaze kwiheba, n'abaherereye mu bice bisanzwe bibarizwamo abanyamurenge. Inkuru zikavuga neza ko umugambi wa Tshisekedi ushobora kugerwaho wo kubatsemba burundu nk'uko bigaragara. Ibi kandi General Nziramakenga Emmanuel, uyu ni Sultan Makenga, yongeye kubyibutsa uyu mugabo utetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubwira neza ko ubu ngubu hagiye kuba ikimeze nko gutsemba ubwoko bumwe bukaza kuzima, ndetse abibutsa neza ko ingabo zatwirwanaho zidafite ubushobozi bwo guhangana n'ingabo za Leta ya Kongo, ko M23 ariyo yari ifatiye runini ibi bice byose byagiye byibasirwa n'amadrone, amahanga akabirebera akaruca karumira. Ibi kandi nabyo bisa nkaho Donald Trump atabonye igikomeye abivugaho, kuko akomeza kwensista ku kiba cyatuma M23 yava muri ibi bice. Benshi barasobanura neza ko amasezerano atandukanye Tshisekedi binyuze muri Kaikwambo Wagner ndetse n'abandi
bayobozi b'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse ubu bivugwa neza ko bamaze gusinyana amasezerano akomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro ari mu bice bigiye bitandukanye. Benshi bakemeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itigeze ireba ku burenganzira bw'uwo ari we wese cyangwa se ku cyaba gifitiye agaciro inyungu rusange, yarebye inyungu zayo ndetse ikaza gukora ibyo Tshisekedi yayisabye. Ibyo benshi bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi yakoze ari amabara akomeye cyane, bisa nko kumenesha abaturage. Ibi rero biraza kugenda bishyira ikibazo gikomeye cyane ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo mu bice 23 yari isanzwe ikontorora nk'uko bigenda bitangazwa. Igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo barabyinira ku rukoma mu bice bitandukanye bya Sange, Kabunambo, Ruvunge ndetse na hano muri Plene Mibirizi n'ibindi bice bitandukanye. Ahavugwa ko 23 yamaze kuhava nuko izi ngabo zikahigarurira zitarwanye nk'uko byakozwe mu mujyi wa Uvira ubwo 23 nanone yategekwaga kurekura. Ndetse ibi kandi birakomeza kugenda bigaragaza igisa naho ari aho 23 abaturage bamaze kugenda basa naho batayishimira bitewe nuko bamaze kugenda batakaza uburinzi yari bafiteho, ariko ntabwo basobanukiye ibijyanye n'igitutu n'amahanga ndetse n'ibiri gukorwa inyuma y'amarido bya politike Tshisekedi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda baganiraho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane byerekana neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kugenda ikurikirana izi ngabo neza ikora raporo ngo imenye niba koko zamaze kuva muri ibi bice. Ni ibice bitandukanye nyine by'inkengero za Uvira, ndetse ni ibice byinshi cyane werekeza mu bice bitandukanye harimo nka za Kamanyora. Ubu tuvugana hakomeje kugenda havugwa ibihe bidasanzwe ndetse bisa naho ari umwijima mu baturage bari batuye mu bice Kabunambo, Sange, Ruvunge ndetse n'ibindi bice by'inzira zaho hose hamaze kurekurwa na AFC 23. Amakuru agezweho none yemeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, uyu nta wundi ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaje kwisanga mu ntambwe 18. Uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agahinda benshi baravuga neza ko kongeye kumwegura, agahinda kongeye kumudugika. Benshi bati Antoine Felix Tshisekedi mu marira menshi, AFC 23 imuhaye isomo rikomeye cyane atazibagirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho imaze kurasa bamwe mu basirikare bakuru muri iki gisirikare. Bivugwa neza ko bahise banajyanwa mu bitaro bya Uvira rwagati, ariko biza kurangira ntacyo bitanze, biza kurangira bitabye Imana. N'abasirikare babiri bivugwa neza ko bafite amapeti ya koloneli nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse bivugwa neza ko abangaba kandi bari baje bacungiwe umutekano ku buryo bukomeye cyane. Bari baraye mu mujyi wa Uvira, bivugwa neza ko bari baje hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira aherekeza za Bijombo nk'uko bigenda bitangazwa. Bijombo kandi bivugwa neza ko atari ubwa mbere haguye abasirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo. Mu by'ukuri abangaba bivugwa neza ko aribo Tshisekedi yari yohereje nk'inkoramutima ze, kandi aba hafi bamufasha umunsi ku munsi, ndetse bigasa nkaho mu gihe yaba adafite abagabo bivugwa neza ko amapeti yabo ndetse atarakwiye kuba ariyo, kuko bivugwa neza ko bari bafite gahunda yo kuzamurwa mu mapeti ndetse bakaza kugirwa abisumbuye ku bakoloneli mu gihe baba bavuye muri iyi misiyo yo kuza gukusanya amakuru y'ibiri kubera ku rugamba, ndetse no kuza kugeza kuri perezida w'iki gihugu cya Kongo ibiri kuva ku rugamba ndetse nuko situation imeze, kuko bisa nkaho habaye ikibazo gikomeye cyane kiri gutuma izi ngabo za leta ya Kongo zidatsinda. Aba rero nibo baguye mu rugamba. Uribaza ngo byagenze bite abafite amapeta angana gutya ko batagaragara kuri front line? Ese barashwe nande? Ibi biraza gusobanurwa cyane AFC 23 binyuze muri mudahusha cyangwa se sniper wayo. Bivugwa neza ko ari warasha amasasa 6 ayarasa kuri aba bagabo, nyuma yuko yari yamaze kumenya imodoka barimo batemberezwa n'ingabo nyinshi cyane zibacungiye umutekano, bagenda babereka ibice bagarukiramo, babereka ibice AFC 23 irimo, bagenda babereka n'ibice 23 ifitemo defense zikomeye cyane, kugira ngo urugamba ruzajye gupangirwa Kinshasa maze yazoherezwe ingabo n'ibikoresho rurangiza bishobora kuzaza kurimbura AFC 23. Abangaba kandi amakuru agaragaza neza ko bamaze kuba barangizwa na AFC 23 n'izi nkuru bari baje gufata batazibaze, ndetse ngo baze kugira umugambi bacura mu bisha nk'uko bari baje kugenda biga urugamba. Uyu warashe izi ngabo za Kongo byatumye Tshisekedi arira ayo kwarika, nk'uko bivugwa neza ko Kinshasa kugeza ubu ngubu ari imiborogo gusa, ndetse
ndetse haravugwa igisa naho hashobora kuza kuba igimeze nkaho ari icyunamo cyangwa se gufata igihe cyo kuba bagerageza kubabarira cyangwa se kunamira abangaba bamaze kwicwa. Ariko kandi bivugwa neza ko igishimishije kuri izi ngabo za leta ya Kongo ari uko iyi mirambo yabo babashije noneho kuyitwara nk'uko byagaragaye, kuko uwabarashe ntabwo yarabegereye cyane, ndetse biza kurangira uyu mugabo aje kuba nyine akora ibitendo bikomeye cyane. Bivugwa neza ko uyu Sniper cyangwa Mudahusha wa FCM23 yari yitegeye neza aho izi ngabo zaturukaga mu gihe zari ziri mu bice zisanzwe zikontorora, ariko kandi zigenda zisatira FCM23 ariko zikagenda zitarasa, ariko bisa nkaho zifite ubwirinzi bukomeye cyane ndetse imbunda ziremereye cyane n'imodoka z'intambara. Uyu rero yaje kubacunga maze aza kurasa bamwe muri aba bayobozi bivugwa neza ko aribo bari baje kwiga uyu mushinga wo kurimburamo 23 maze bakawujyana Kinshasa. Tshisekedi yongeye kohereza inshuti ze magara ndetse abo bakoranye ndetse bamukingira ikibaba, bivugwa neza ko aribo bari bamufatiye runini aba bagabo, akaba niyo mpamvu bari boherejwe muri ibice. Ubu rero biza kurangira bamaze gucishwaho. Ni agahinda gakomeye cyane, ni amarira menshi cyane Kinshasa, ariko kandi ibingibi nkeka ko bakabaye barabimenyereye, kuko umunsi ku munsi FCM23 bayisomo rikomeye cyane kuri iyi mirongo y'urugamba, aho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugenda gihura n'uruva gusenya. Ni inkuru zigezweho kandi zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane mu bivuga neza ko iki gisirikare kandi cya 23 kitahise kirekereraho, bahise bakora advancing ikomeye cyane, byaje gutuma izi ngabo za leta ya Kongo ndetse bivugwa neza ko zari zifite ibikoresho biremereye cyane, ndetse hari n'abasirikare bisa nkaho batari basanzwe muri bice, ari nayo mpamvu byabagoye, ariko bakaba abasirikare b'abahanga cyane kuko babashije gukura iyi mirambo y'abayobozi babo muri ibi bice ndetse bakayijyana ibyo bagenzi babo bari basanzwe muri bice batari bamenyereweho, kuko iyo warasaga umwe bahitaga birukanka bose bagashwiragira. 23 bivugwa neza ko ibi yabikoze kandi umwe muri aba basirikare we atahise yitaba Imana, ahubwo yaguye mu bitaro bya Uvira akimara kubigeramo. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane, ariko kikaba igikuba gucika umugongo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone rero amakuru avuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto yongeye guhamagara perezida w'u Burundi asa n'umuganyira amuririra, amubwira noneho ko ibimubayeho ijuru rimwituye hejuru. Ibi kandi ntacyo uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye yari bukorewe, kuko nawe amubwira neza ko ibyarimo bitamworoheye ndetse ko nawe ataryama ngo asinzire. Aba bagabo babiri bisanze gute bari kudugarirwa n'ibibazo bikomeye cyane, nk'uko bivugwa neza ko ibyinshi aribo babyiteye, ariko kandi bikaza kugaragazwa nuko aba bagabo nanone ikijyanye n'agafaranga cyo barakibona, kuko ibirombe byinshi cyane babyigwizaho ndetse bakaza kugenda bashora mu ingabo zabo kugira ngo zibacukurire, ndetse zikaza kuba zihagarariye bimwe mu birombe. Dore ko hari amakuru avuga neza ko Tshisekedi we yamaze no gushyiraho umutwe ukomeye cyane ngo wo kubungabunga umutekano wo mu birombe cyangwa se wo gucunga ibirombe. Byumvikana neza ko aho gushyira umutwe w'ingabo zikomeye cyane zo gucunga umutekano w'abaturage, ahubwo yashyizeho ingabo zikomeye cyane ngo zo gucunga ibirombe. Ibi rero byagaragaje neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakoreshwa mu nyungu z'aba bagabo bategetse ibi bihugu, ibiri gutuma rero bikomeza kugenda bibagora, kuko zahabu ziraboneka ndetse n'ibindi by'agaciro, ariko ikijyanye n'amahoro ngo cyarabuze, kuko ubu abari kwicwa ni bamwe ba hafi muri bo. Bivuga neza ko nabo baba badatuje ndetse bataryama ngo basinzire. By'umwihariko Tshisekedi we ntabwo yorohewe, by'umwihariko na perezida w'igihugu cy'u Burundi we ari kugenda ashyirwaho pressure, igitutu gikomeye cyane bamucanaho umuriro bamwe mu bo bayoborana iki gihugu, by'umwihariko abo mu nzego za gisirikare. Namakuru agezweho none akomeye cyane, namakuru ariko nanone benshi bashobora kuza gufata nkaho adashimishije nubwo hatabura abo ashimisha. Ni inkuru igezweho yemeza neza ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC23 wamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane, umwanzuro warugoye kuwufata, umwanzuro kandi ushobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage batuye mwabira bice ndetse no mu nkengero zaho. Abatuye mu
nkengero z'umujyi wa Uvira. Abatuye Minembwe, Mikenke n'ibice bitandukanye aha hose bashobora kuza kwisanga mu maboko ya Wazalendo ndetse na FDLR, ingabo z'abarundi ndetse na FARDC. Biraza kugenda bite? AFC M23 ifashe umwanzuro bamwe bayikunda bavuga neza ko ari umwanzuro utari ukwiye, ariko benshi barabihuza n'igitutu gikomeye cyane cy'amahanga nk'uko bigenda bigaragazwa. Uyu mutwe ufashe umwanzuro wo gukura abasirikare bayo barenga 15,000 muri Plaine de Ruzizi, aho yari ifite defense zikomeye cyane. Ibirindiro byagabwe ibitero inshuro zirenga 100 n'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, maze biza kurangira bitabakundiye. Kuri ubu ngubu bisa nkaho byamaze gukorwa na M23 ku bushake, nk'uko benshi bavuga neza ko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko yategetse gukura ingabo muri Uvira. M23 benshi baravuga neza ko uretse kuba yafatiye umwanzuro ikaza kuva muri Plaine de Ruzizi ahangaha neza mu marembo y'umujyi wa Uvira, ibi bice kandi akaba ari byo bice byari birimo ibirindiro bikomeye cyane bya M23 byatumaga ikontorora inkengero za Uvira zose, ndetse n'abari mu mujyi wa Uvira bakaba bari bafite ubwoba ku isaha n'isa ishobora kubinjirira. M23 kurekura Plaine de Ruzizi bisa nkaho biza kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Iki gice cy'ikibaya kiratuwe cyane, cyarimo ibirindiro bikomeye bya M23. Ubu tuvugana rero bisa nkaho byamaze guhinduka. Abasirikare ba M23 kuva ku munsi w'ejo bagaragaye bava muri ibi bice, ariko ntabwo bari benshi cyane, aho benshi bavugaga neza ko bisa nkaho ari ibisanzwe abasirikare bashobora gukora muvoma bakagabanya abasirikare mu bice cyangwa bakahazana abandi. Gusa kuri ubu ngubu amakuru agaragaza neza ko atari ko bimeze. M23 yamaze kuba yafata umwanzuro wo kuva hano muri Plaine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika se koko niyo ifashe uno mwanzuro wo kongera gushyira igitutu kuri AFC M23 yarekuye umujyi wa Uvira, none ikaba yongeye gukurwa no muri Plaine mu nkengero z'uyu mujyi. M23 ishobora kuza kwirukanwa, ndetse ariko ikirukanwa ku gitutu bikaza kurangira igarutse mu bice bya Kamanyura ndetse n'ibice bya kure biri kure y'uyu mujyi wa Uvira. Ibyo benshi cyane bafata nkaho ari imperuka y'abaturage batuye mwabira bice, by'umwihariko abaturage batuye za Minembwe. Ndetse M23 bigaragara neza ko yagerageje gufasha, ndetse umunsi ku munsi izi ngabo za MRDP kwirwaneho z'abanyamurenge zigerageza kugenda zihangana na Wazalendo n'ibitero bikomeye cyane biza kwibasira Minembwe n'ahati abanyamurenge hose mwabiriya bice. M23 kandi ihari yakuyeho amabariyeri yari yaramaze gushyirwaho n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo abaturage baze kwivangura bigaburemo kabiri, maze bamwe bo mu gice M23 ikontorora bakomeze kuguma muri ibyo bice. Ibi kandi birabaye bikimara kuba amakuru avugwa ko ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Minembwe, kuko tubikesha ibinyamakuru byandikira ku butaka bwa Minembwe ndetse n'ibyandikira ku butaka bw'u Rwanda harimo nka igihe.com, biravuga neza ko ikiro cy'isukari ibi ngibi bikimara kuba cyahise kigera ku 60 hafi birenga ubwo by'amanyarwanda, nukuvuga ngo na $40 nk'uko biri kugenda abigaragazwa. Nagahinda gakomeye cyane, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo cyatangiye guprofita ndetse no kugaba ibitero mu baturage. M23 kimara kuva muri Plaine, kuko ahangaha haturukaga backup zikomeye cyane zijya gutanga umusada kuri twirwaneho. Agahinda karakomeye cyane. Benshi baragaragaza neza ko ikiro cy'umuceri cyamaze kugera ku $10 n'ibintu byagiye bigaragazwa n'abaturage baherereye mu Minembwe nyuma y'uko bamaze gukorerwa uruziga iminsi myinshi cyane. Kuri ubu bajyaga babona akayira ko kunyuramo ngo bajye guha ndetse bagira utundi bakora. Kuri ubu bisa naho bigoye. M23 twavuga neza ko iteye agahinda aba baturage batuye mu bice bya Minembwe na Mikenke ndetse n'abatuye muri Plaine ndetse n'inkengero zaho, ariko nta kundi, nta mahitamo. Benshi bati isi nta nyiturano igira, abandi bati isi ntabwo yita ku mbabane cyangwa se kurengana. Benshi bati ariko ni ikibazo cy'igihe, igihe gisobanura byinshi cyane. Amerika koko niba ariyo yamaze gushyira igitutu kuri M23 nk'uko benshi bavuze neza ko ariyo yashyize igitutu nanone kuri M23 mu mujyi wa Uvira, ikaza kurekura nanone kurekura Plaine de Ruzizi. Ni ibintu bisa nkaho ari bibi cyane, ni ibintu bisa naho bikomereye uyu mutwe wa M23 koko, niba atari uburyo buri strategique mu rugamba uyu mutwe wafashe. Ariko benshi baragaragaza neza ko ibi ngibi M23 itakongera gukora ibisa nk'ari strategy zo kurekura iyi Plaine, kuko na hantu hingenzi cyane kuhafata byagoranye, ndetse mu gihe yabi
havuye bisa nkaho no mu misozi ikikije ibi bice yaba yamaze kuvamo abasirikare. Bivugwa neza ko bagera ku 15,000 nk'uko amakuru abivuga. Aba bose bivugwa neza ko bamaze gukura ibikoresho byose byari muri ibi bice ndetse bahereye ejo. Ibintu rero bikomeje gutera ubwoba abaturage. Bavuga neza ko bisa nkaho ari ugukurikiramo 23 nta yindi choice bafite kuko kubana na FDLR Wazalendo n'ingabo z'abarundi na FARDC muri ibi bice bizabagora cyane. Itotezwa, iyicarubozo, isahurwa ndetse n'iyihohoterwa mu buryo bugiye butandukanye nibyo bigenda bigaragara kuri izi ngabo. N'agahinda gakomeye cyane rero kagaragara mu maso y'abaturage bari muri ibi bice ariko n'abandi bari hanze y'ibi bice. Bavuga neza ko bababajwe nuko AFC 23 yafashe uyu mwanzuro nubwo cyaba igitutu. Bakavuga neza ko bari bakwiye gufata risk, ariko nanone benshi bongeye kwikoma Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavuga neza ko itazi uburenganzira bw'ikiremwa muntu nubwo ariyo yirirwa iburirimba, ko itari ikwiye kuba yakivanga muri ibibazo kugeza ubwo isabye AFC 23 kuva mu bice byayo yamaze kurwanira maze bikigarurirwa n'izi nyeshyamba twakita ko ari umutwe w'iterabwoba urimo FDLR Wazalendo zikomeje kwica ndetse no gusahura abaturage. Ibi byose amahanga kongera kubyemera. Abaturage bo kuri ubutaka nanone bongeye kubabazwa cyane. Hagaragaye amashusho magufi y'amasegonda 52 agaragaza abaturage bamaze kugenda bashyingurwa mu mva rusange mu bice bisa nkaho 23 yamaze kugenda irekura. Ibi byahise bitera benshi cyane ubwoba no kwibaza aho bishya bishyira. Namakuru agezweho none hayemeza neza ko AFC 23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane, ariko kandi bamwe baravuga ko ari 23 nubwo itarabyigamba. Abandi bakavuga neza ko iki gitendo gikozwe n'abatavuga rumwe na Tshisekedi kati Kinshasa. Ikirokete kiremereye cyane cyongeye gusekura ku nyubako nini cyane, aho bivugwa neza ko yahise ifatwa n'inkongi y'umuriro. Ibice bikomeye cyane by'imbere byamaze kuriduka. Mu marembo y'inyubako ikorerwamo umukuru w'igihugu, ingoro ya Tshisekedi, ubu tuvugana yamaze koherezwaho rokete. Ni rokete nini cyane nk'uko bigaragara ndetse yarasuye mu nkengero z'umujyi wa Kinshasa. Benshi bakavuga neza ko 23 niba atariyo ariko yabigizemo uruhare. Ibi biraza gushyirwa kurinde, biraza kwegekwa kurinde. 23 ntabwo iragaragara yigamba iki gitero, ariko kandi benshi baravuga neza ko nta wundi uhanganye n'iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC, nta wundi ushaka kurimbura Tshisekedi uretse AFC 23 yakomeje kugenda abuza uburenganzira ndetse ayimenesha abafata nkaho atari abakongomani. Aba rero basirikare b'igisirikare cya 23 benshi baravuga neza ko aribo babashije gukora iki gitendo gikomeye cyane kibaye kuri aka kanya ndetse bisa nkaho ari amakuru agezweho. Ibi rero biraza kuba nkaho byari bigamije kuba byarasa ku ngoro y'umukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya i Kinshasa. Urujya n'uruza rw'abasirikare, uruvunganzoka rw'abaturage birukanka, inzego z'umutekano zose zahagurutse, abo mu mutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu nabo bamaze kuhagera ndetse bisa nkaho hari ibintu bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu yaragandaguwe. Ubu tuvugana telefone ibyombo biracicikana. Abatavuga rumwe na Tshisekedi bo nyuma yo kumara imyigaragambyo iminsi 2 bazenguruka Kinshasa, benshi baravuga neza ko aribo babigizemo uruhare. Bisa nkaho Tshisekedi ndetse n'ingabo ze bamaze kwikangamo cyane. Bavuga neza ko umukuru w'igihugu ashobora kuba umutekano we uri mu kangaratete. Ubu tuvugana rero ibi bisa nkaho ari uguhumura Tshisekedi, bimwereke neza ku isaha n'isaha dushobora kuza kumva inkuru. Uyu mugabo kandi 23 yo yamaze no gutangaza neza ko Tshisekedi adashobora kuzayobora indi manda. Ni mu gihe uyu mugabo ari kurwana no kuba yagerageza guhindura itegeko nshinga ngo rimwemerere kuyobora indi manda, nyamara abakongomani benshi ntibabyumva. Barimo abamaze iminsi bakora imyigaragambyo ahangaha mu murwa mukuru Kinshasa ndetse bagaragaje uburakari bukomeye cyane, aho bari bafite ibipankarite byanditseho ko batifuza Tshisekedi ndetse bakagaragaza inyota yo kuba bagira ubuyobozi bushya ngo bubakunda. Ibi rero benshi baravuga neza ko aba batavuga rumwe n'uyu mugabo aribo bari kugerageza kuba bamugirira nabi, ariko nyine bikegekwa kuri 23 nubwo tutahakana ko ariyo cyangwa ngo tubyemeze kuko yo ntabwo
irabivuga, gusa igihari nuko ingoro y'umukuru w'igihugu ibaye yaririmbuwe neza nuko uwarashe iyi rokete bisa nkaho yayirashe ariko ashaka kuyinyuza hagati y'inyubako ebyiri, maze bigasa nkaho izi nyubako imwe ariyo yafashwe n'iyi rokete, ndetse aho rokete yagombaga guhita isekura ku buryo bukomeye cyane ingoro y'umukuru w'igihugu. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ahangaha i Kinshasa baragaragara basa naho barakaye cyane ndetse bariye karungu. Abaturage bamwe na bamwe barakubitwa ibiboko muri uyu mujyi mu muhanda nk'uko biri kugaragara, bisa nkaho umutekano utizewe. Abasirikare kandi baragaragara bazenguruka muri karitsiye zimwe na zimwe bafite intwaro ziremereye cyane, aho abaturage bamwe na bamwe bivugwa neza ko bari kugenda bahungabanywa n'izi ngabo zamaze kurungwa mu murwa mukuru, kandi bikavugwa neza ko hakomeje kugenda hagaragara ikimeze nkaho ari ikikango ku rugendo urwo ari rwo rwose perezida w'iki gihugu ashobora gukora, kuko yamaze kubona neza ko hari benshi batamwifuza ndetse bashaka kuba bagira igikomeye cyane bamukoraho, nko kuza kuba bahungabanya umutekano ndetse bakaba bamuhitana. Ubu tuvugana igipolisi, inzego za leta zishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu, ubwo ni byitwa Republican Guard, ndetse ubwo haraza kuzamo n'igisirikare muri rusange. Aba bose bagose hafi n'ingoro y'umukuru w'igihugu, bisa nkaho umutekano wakajijwe. Bagose kandi n'ibindi bice nko ku nteko ishinga amategeko. Ibi byose bisa nkaho byamaze gukangura ndetse binatera ubwoba iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ubu tuvugana haragaragara ikimeze nka hari umujinya udasanzwe w'inzego z'umutekano i Kinshasa, aho abaturage bari gukubitwa ndetse abandi bagafungwa. Biragaragara neza ko hari no kumvikana amasasu make bisa nkaho hari inzego z'umutekano ziri guhangana n'abaturage, basa naho nabo bariye karungu. Benshi basa naho bishimiye iki gitendo. Inyubako yarashweho. Ubu tuvugana igice kimwe cyamaze gushya ndetse ibasha kuriduka. Ni inyubako igeretse gatatu hafi kane niba byagaragaye neza nk'uko byabaye bifatwa mu mashusho mato cyane yagaragaye, ariko kandi bikavugwa neza ko iyi nyubako atariyo yari tageti. Hashakaga kunyuzwa iyi rokete hagati y'inyubako ebyiri maze igahita isekura ku ngoro y'umukuru w'igihugu yari iri inyuma, ndetse aho iherereye hano i Kinshasa. Ibi byose rero biraza kugaragaza neza ko byanakozwe Tshisekedi ari muri iyi ngoro, aho yahise ajyanwa muri sefu mu nzu yo hasi nk'uko bivugwa. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko no gusohokamo bishobora kuza kugorana, kuko inzego z'umutekano zapanuye, bisa nkaho bakiri kwikanga neza ko uwakoze ibi ngibi ashobora kongera kubisubira isaha n'isaha. Uyu mukuru w'igihugu akaba yahungabanyirizwa umutekano. Inzira ziri gushakwa, ariko n'abaturage bakomeje kugenda bahungabanywa ndetse bakomeje kugenda bavuyangwa ku buryo bukomeye cyane. Akavuyo k'ibinyabiziga, ambutiyaje ni nyinshi cyane Kinshasa. Bamwe baraserebura, abandi bagaragara nk'abafite ubwoba bukomeye cyane. Ibintu birakomeye cyane. Benshi bati Tshisekedi niba kimubayeho ko bisa nkaho abo yari yiringiye nyuma yuko bamaze gusa naho bamutereranye, nawe yamaze kugenda ahindukwa na bamwe mu bo yari yizeye. Benshi kandi baravuga neza ko iki kirokete kiremereye gutya cyarekuwe na bamwe mu batavuga rumwe nawe, by'umwihariko ngo bari muri iki gisirikare cy'igihugu cye, maze mama 23 ikaza kutisanga muri iyi dosiye. Ibi ntabwo twabyemeza kuko ntabwo harasohoka official statement y'igisirikare cya leta ndetse ya Kongo FARDC kigaragaza aba bagize uruhare muri iki gitero cya kigamije guhitana umukuru w'igihugu. Igihari ni kimwe, nuko uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yari yivuganywe neza maze Imana igakinga akaboko. Benshi bati rusibiye aho ruzanyura, kuko bisa nkaho uyu mugabo ari kugenzwa na benshi batavuga rumwe nawe.